perlok ngan pen EP kumno ngi tho keyboard na kamenta ke YouTube channel mo perlok te mata ngin sedang no beli ka krum bat hadin kata ngin tho www.studioyoutube.com padadin kata ngin sa login mo login cunga kawan dak hindi te tangba ndere bawan dak ayu re te kalom ten kong ngi hawan hang ne setting pet ngan pen EP mo ngan zoom hang ne setting padadin kata ngin ai hang ne channel hang ne ken nyap tho ki keyword mo nyap tho ngade India mo dengan tho India teradin kata page ni keyword te bihap tho keyword lada phi page perlok hang ne te jika tho keyword mo kong nyap tho ya kerteng jong ka channel jong nga mo channel jong ka kerteng CS kasi family vlog dengan tho shwa dak kraw hading kata tho sedagit pat hading kata ngin satho pat sa kerteng jong kiwe ki channel mo kum ba de ki vlog hi tang ba pe channel lain samo hang ne ngatho race wan khar namar ka channel i dengan tho namar nang ba ring ba ni page ka video jung i mo kan but ka video jung i hadin nanda kadau ngi hap tho kerteng jong kiwe ru ki channel kiba ya kaju pat ka channel jong pi nang ba bangin yo ki subscriber ka pat view kin view mo perlok te na kare kadau pat hadin kata ngi dala ai ye ki kerteng jong kumbangi le vlog mo ai te hadin kata pat ngi satho ya ka kerteng kumbangi le vlog te village life vlog kumba daily vlog lifestyle vlog bat ye ki kerteng video joki ba nile mo kerteng joki video joki ru ni hap tho nang ba ke YouTube kan tip ba nile video sepang ke mo perlok nang ba ke YouTube kan tip ba kan pha bat ta ki bru ki ba page ki video jungi mo yen kadau bisa tho mo page ngat tho kerteng jong ki video pat ngat tho iki kerteng jong ki YouTube channel ki bate chapang kabay kaju bat ka ni kabay kaju bat ka video jong mo perlok lada pisngeu ba kayo jumtoy subha sa share like bar subscribe bye bye perlok.